BJP की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सिंगसु पुलिस न ngak Senkhre BJP की टिकट Hayeng Faobagi Manungda Laothok याई सोर्स असेंबली कंस्टिट्युएंसी अमममदा टिकट तानब इंटेंडिंग कैंडिडेट मसिंग यामनबना टिकट लाउथोरकपदा करी थोकलगबा हाइना मियामना ngak थांगतुना येंगनरिंगैगी तांजादा BJP की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सिंगदा पामदबा थोकदोकसिंग थोरकपा थिंगननबा पुलिस न ngak सेनबा हौख्रे मरक असिदा BJP की टिकट मिरेप ओइगदबा सिंगी ममिंग माथा ngarang laothokpa yai haina panarambadugi wana tainabada tha asigi kunga mapangi numijungba phauba yaithokre thajaba yaba mafamdagi phangba pauna hai Chief Minister Nongthongbam Biren Works Minister TH Biswajit amasung BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda yauna New Delhi da pangthokiba Parliamentary Board ki mifamda kana kana mirep ohengadagi haiba lepthoklakhe madugi mahutta kana kana da ticket piba yabagi haibagi matangda मखोई मखोई की ओइबा मोटसिंग फोंगदोखनखे अदुमकपु कनादा टिकेट पीगदगे हाइबदु बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ना लेप्चरगा कोना लाउथोरकनी हाइना थाजब पीखिबदनी हाइदे पाव असिना मखा ताना हाइ मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोंगबम बिरेन अमदे अतै बीजेपी की लुसिंगबा कयाना टिकेट पीननबा ममिंग मथासिंग नॉमिनेट तौरगा सेंटर की लुसिंगबा सिंगदा पिसिलखिबा मयामदु अमममता ओइना वेरीफाई तौबगी तंगाई फदबा लैबना ngarang mirep laukthokani haina tauramबदु अमुक याइथखिबने अवांग थाकी सोर्स अमना पाउसे असिदा हाई BJP गा नकनबा कांगबु अमदा सथहनकिबा सर्वे की रिपोर्ट अदु नौना BJP मणिपुर प्रदेश तगे थारकननबा खंगलकपदगे ngarang रिपोर्ट अदु थाखरे परिगिदमक्ता अदुक मरु ओइबा रिपोर्ट अदु थादना थमलंबनो हाइना सेंटर की लुसिंगबा सिंगना यामना कन्ना तकथरकलबा मतुंगदा सर्वे रिपोर्ट अदु थाखिबने रिपोर्ट अदु कना कना मिखलदा माइ पाकपा याबगे हाइबा याउरे BJP ना मथंगी लैंगाक पाइनबगीदमक्ता तंगाई फदबा MLA मसिंग फंगनबगीदमक सर्वे की रिपोर्ट अदु यामनमक तंगाई फदबा ओइरे माइ पाकदबा सिंगदा टिकेट पीबा हाइबा वाफम थोरकपदगे सर्वे की रिपोर्ट नैनदबा यादबदगे मतम खर लहोबगी तंगाई फदबा लै हाइरे मरक असिदा पार्टी की टिकेट फंगले हाइना सोशल मीडिया दा वायरल चलखिबा रिपोर्ट युमफम ओइरगा चाक चानबा फाउबा याउनरे हाइरे मिखल की टिकेट लाउथोकपदा याउदबा सिंग पार्टी थादोखिदनबा BJP ना एग्रीमेंट साइन तौनख्रे गवा की मॉडल द स्टेट असिदसु कांग्रेस ना मिखल द माइ पाकलबा मियोइसिंग पार्टी थादोक्तुना सेनखिदनबा दुगा BJP की वनसु टिकेट लाउथोकपदा यावरक्तबा सिंग मिखल ममांगदा पार्टी थादोक्तुना सेनखिदनबा मिरेप ओइगनी हाइना सोंगथोरकलिबा सिंगा सेंसिटाइजेशन मीटिंग पांगथोक्तुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की ममांगदा एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन साइन तौनख्रे हाइरे प्रेस न फंगबा पावगे सोर्स मतुंगिनदे BJP ना मणिपुर लाकदोरिबा मिखल असिदा असेंबली सीट होमपु लैरिबा सिगी मनुंगदा निफुदगी तादना कागनी हाइना आशा तौरिबने पार्टी असिना मिखल असिदा मिरेप ओइगनी हाइना थोरकलिबा सिंग करिगुंबा पार्टी की टिकेट फंगौद्रबसो पार्टी की टिकेट पिरखिबा मियो यदुदा कोऑपरेशन पिननबा अमदे मखल अमतगे यानिंगदबा फोंदोकपगे थवोंग सिंग चथदनबा कयारखन्ना सेंसिटाइजेशन मीटिंग पांगथोकपगा लोइनना यानबा पुरखरे लोइनना एग्रीमेंट साइन तौनख्रे हाइरे सोर्स असिना मखा ताना हाइरिबना साइन तौनखिबा सिंग अदुगे मनुंगदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैसामथोंग केंद्र अमसुंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के सुगनु केंद्रदा मिरेप ओइगदबा सिंग याउरे पार्टी असिना मिखल असिदा मिरेप ओइगदबा सिंगा लोइनना एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन साइन तौनखिबा अदु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गे ममांग मक्तदा पांगथोखिबने खोंगथांग असि स्टेट असिदा हौजिक ओइरिबा पॉलिटिकल सिनारियो गा मरी लेना टिकेट फंगौद्रे हाइना अतोप पार्टी दा सटखिदनबनी हाइना BJP के स्पोक्स पर्सन CH बिजोइना PTI गा उनबा अमदा फोंदोखिबने सेफ्रॉन पार्टी असिना मेंबर सिंगी मरक्ता कोऑपरेशन पिननबा अमसुंग हेना नुंगसी चानना लैमिनबगी पांदमदा सेंसिटाइजेशन मीटिंग असे पांगथोक्तुनु लाखिबने मसी मरुओइना मिखल असिगिदमक टिकेट फंगद्रे हाइदुना चोंगथोकपा याबगी फिबम लैबदगेने BJP की ओइना असेंबली मिखल पांगथोकदोरिबा उत्तर प्रदेश हंदक मिनिस्टर अहुम पार्टी थादोक्तुना सेनख्रबा मतुंग समाजवादी पार्टी दा यावबगे थौदोक लैख्रबने मणिपुर प्रदेश कांग्रेस की ओइनासु गवा की मॉडल दा मिखल की फल लाउथोकलबा मतुंगदा पार्टी असिदा लेंगदना लैनबगीदमक्ता ओड ऑफ एलिजेंस लौगदौरे कांग्रेस की ओइना गवा दा लॉयल्टी प्लेट्स तौखिबा दुगुमना पांगथोकनबा थौरांग तौरे हाइरिबा खोंगथांग असी पार्टी असिगे कैंडिडेट सिंगना मिखल मतुंगदा अतोपा पार्टी दा चोंखिदनबगे मोरल ऑब्लिगेशन अमा लैहनबने हौकिबा चही 2017 दा मणिपुर दा पांगथोकिबा असेंबली मिखल अदुदा कांग्रेस ना सीट 19 दा माई पाक्तुना
single largest party oirabasu party asigi MLA taraga taruk haukiba chahi mangagi matam asida party thadotuna satkhraga BJP da yaukibane Manipur Congress ki Vice President amasung spokesperson ki H Devavartana haikibada Congress party na Manipur da oath of allegiance pangthokna bawarep laure hairiba khongthang ase gawadagi haurakibane party ki maikaidagi candidate singna atopa party da yaukibada thingloi adumakpu masina candidate sing aduda achoba impact ama pigane Congress ki legislature kaya ama BJP na phana bahona re adumakpu hairiba oath of allegiance asina political gi oina phaba punbagi thawong ase khara makhai di thingba ngamgane mamangi election da Congress ki mai paklaba candidate khara BJP da yauduna government semna bahona bada mateng pangbagi thokdok aikhoina ukhrei masina maram oiraga Congress ki maikai dagi oath of allegiance ki khuthangda nominee sing adu lengdana lehenna ba wasak lawre haikhe malem gi oina senja thumja khwaidagi tawba laibak singi manungda India na marfuga manga subada lairei senja thumja gi mayokta thabak tawriba Transparency International na piba malem gi laibak chamaga marfu khangatuna senja thumja khwaidagi tawba laibak singda yumpham oiduna semba corruption Perception Index CPI report India na marfuga manga suba rank ta lairei adum oinamak South East Asia gi oinade India na khwaidagi senja thumja hanthaba laibak oire haide chahi asigi oina Transparency International na tha asigi kunga manga da senja thumja gi matang da malem gi laibak kaya ge Laothok ki report aduda India na hauki ba chahi da point nifu phangduna marfuga taruk suba rank ta lairamba adudage hena handak ki chahi asida laibak asina fibam khara phagalaktuna score nifu phangduna Maldives ka punna marfuga manga suba rank ta chalakhibane index asigi matungina Bhutan khaknatana India ga yumthangnariba Pakistan ase mamang sahidage mafam taraga taruk hantharaktuna cham suba rank chanki amade Bangladesh su mamang sahidagi hantharaktuna chamaga nifu taret suba rank tarakhe loinana malem gi oina mi khwaidagi yamba laibak oriba China su index asigi matungina point nifuga manga phangduna hompuga taruk suba rank takhre Berlin da base tawduna corruption gi mayokta thengnana ba kumja lising amaga chamapan marfudra humdoida Peter Aizen na hugdoktuna semkiba non-profit organization asina English sing amaga chamapan marfudra manga dage pirakliba public sector corruption gi report ase ngasi fawud laiba kayada lumna launa duna laklibane report aduna hai India gi oina corruption bu thengnana ba institution asi mapangal hantharakle masina miyoi bagi hakki matang yauna democracy gi khongjel da su akaiba laghanduna malem gi oiba phibam da phauba akaiba kaya oirakpa yai malem gi oina corruption ase mafam mafam gi khena ba lairaga su ayamba laibak singda chathai haiba report asina takle thabak asibu laksinana bahona badasu laibak ayambana kanna thingba ngamdana lairi haide report asina makha taraduna hai laibak chamaga marfu asigi manungda Denmark Finland amadi New Zealand na chap manana point marfuga nipan phanglaga corruption gi thabak khwaidagi yamdana chathaba laibak waikhrei amaromda South Sudan na point taraga mathoi Syria Somalia na point taraga humdoi Venezuela na taraga mari amadi Afghanistan na point taraga taruk phangduna khwaidagi wangna corruption gi thabak thauram sing chathaba laibak oire journalist amadi activist kaya su victim oiraktuna police militants criminal gang amadi senja thumjana yomlaba official singna ki hanba chathari haina maral sibada natana laibak ki mayok tangang luba civil society organization singdasu onsinduna defamation sedition contempt of court amadi foreign funding regulation gi makhada charge kaya su toksilli haire non profit organization asina honaduna piriba corruption perception index CPI gi data asi World Bank World Economic Forum akhang ahi kaya private risks amade consulting company kaya yauna mapandagi tongan ba source taraga humdoidagi lakhulakpani haina su makha tarakle Paris ta pung nipan khudong thidaba wari sanaraba tungda Russia Ukraine ceasefire gi matangda yanakhre pung nipan hena khudong thidaba aruba wari sanaraba matungda Ukraine ge nongpok thangbada party pumnamakna ceasefire ama tawragani haina Paris ta wari sanaba duda Moscow amasung Kiev na yumsa kaisa da yanakhre French diplomat na madu aphaba ingit amani haina thagatkhre Ukraine ge nongpok thangba ngamkhai da Russia na lanmi paisilakhiba amana Kremlin na magi pro EU yumlo na ba aduda military ge khut thingjenba chathanaba thaurang tawi haibagi akiba hengalhankhe nongpok thangba Europe ta NATO na hena changsilakpagi matangda Moscow na demand kaya taksilaglibane Paris ta wari sanakiba adu 2014 gi matungdagi nongpok thangba Ukraine da thokiba
सेपरेटिस्ट की खुद थोकनबा अदु लोइसिनबगी मरमदने रसियाना लंदारकपा याबगी अकीबा अदुगी मतंगदा नत्ते हाइना ममिंग ताक्तना ngang फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन गे नंगनबा ऑफिशियल अमना हाइखे यूक्रेन अमसुंग रसियाना फ्रांस अमसुंग जर्मनी गा लोइनना लाइबाग अदुगी नोंगपोक्ता यूक्रेन फोर्सिंगा सेपरेटिस्ट सिंगा हौजिक चथरिबा खुद थोकनरिबा अदुगी मतंगदा अपुनबा स्टेटमेंट अमदा सही तौनबा यानबा से 2019 गी मतुंगदगी मसीना अहानबने लाइबाग मरी असिना 2014 गी मतुंगदगी नोंगपोक थंगबा यूक्रेन दा शांति गी यानबा अमा पुरकनबगी माइकैदा थबक तौरकली अमसुंग मखोइबु अपुनबा ममिंग नॉर्मादी ग्रुप हाइना खंगनै दिसंबर 2019 दगी हौरखिबा अरुबा अमसुंग खुदोंथीबा खनबसिंग ओइरबसु नॉर्मांडी ग्रुप अदुना मरुओइबा वाफम कयामुकी मतंगदा यानबा ngamkhre हाइना फ्रेंच ऑफिशियल अदुना हाइखे सीज फायर अदु कंडीशन अमता थमनदना इकाई खुमनबा अमसुंग मसिगी मथक्ता मखोइना चयोल अनिगी मनुंगदा बार्लिनदा अमुक हन्ना उननबा नाकन अनिमकना यानरे हाइना अपुनबा स्टेटमेंट अमदा हाइखे 2020 दा काइखिबा 2014 गे सीज फायर डील अमना मियोइ लिसिंग तरागा हुमदोइ हेना सीखिबा नोंगपोक थंगबा यूक्रेन गी सेपरेटिस्ट रीजन अनिदा ख्वाइदगी साथीना खुद थोकनबा अदु लोइसिनबा ngamhanखे यूक्रेन गी फोर्सिंगा सेपरेटिस्ट सिंगा गी मरक्ता ngamkhaida खुद थोकनबा अदु रसियाना मागी यमलोनबा लाइबाग अदुदा लांदाबा अमा चथनबगी मरम अमा ओइना सिजिनरकबा याइ हाइना नोंगसुपकी लाइबागसिंगना चिंगनरे ngasi apunba statement asigi yamna maruoiba pot amade masi president Vladimir Putin ga Ukraine gi president Volodymyr Zelensky ga Paris da December 2019 da unakhiba duge matung dage aikhoina yanana ba hona bangam khiba hanba wahan thok leiba document aduni haina Ukraine gi envoy Andriy Yermak na haikhe aroibada tabiriba pumnamakpu thagatjari